Yes, umeze mute bakunzi ba Manzi Media TV again. This is Manzi the creator nk'ibisanzwe. Yes, inkuru igezweho aka kanya kw'iki gicamunsi cyo ku tariki 9 z'ukwa gatatu umwaka wa 2025 muri amasaha ya saa 9. Nta yindi nkuru rero igezweho ni y'umu star cyangwa umuntu uzwi cyane hano mu Rwanda wigeze gukatirwa n'inkiko nyuma kaza guhunga ariwe bita Prince Kid cyangwa Ishimwe Diodone wari ukuriye Miss Rwanda. Yes, Ishimwe Diodone uzwi nka Prince Kid wahamijwe n'ubutabera bw'u Rwanda ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina yatawe muri yombi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yashizwe hanze n'urwego rushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko areba binjira n'abasohoka n'imipaka muri Amerika ICA avuga ko Prince Kid yatawe muri yombi kuwa gatatu Werurwe ku tariki 3 Werurwe mwaka wa 2025 umujyi wa Fort Worth muri Texas. Uru rwego rwavuze ko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri Fort Worth mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gusa ngo yaninjiye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Amerika yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi zashyizweho n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda kuwa 29 Ukwakira umwaka wa 2024. Kugeza ubu Prince Kid afungiye muri kasho z'uru rwego mbere y'uko hafatwa ikindi cyemezo icyari cyo cyose mu bijyanye no kumukura muri Amerika. Mu Kwakira mu mwaka wa 2023 nibwo urukiko rukuru rwakatiye Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Mu isomwa ry'uru rubanza yaba Ishimwe Diodone n'abamwunganira mu mategeko nta wari uri mu rukiko mu gihe ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe. Umucamanza yavuze ko yagombaga guhanishwa igifungo cy'imyaka 16 icyakora bitewe n'uko ari ubwa mbere akurikiranyweho n'inkiko igihano cyagabanyijwe kigirwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gushyingo mu mwaka wa 2023 amakuru dukesha igihe ari nayo dukesha inkuru yahawe na Maître Nyimbo Emeline wunganiraga uyu mugabo mu bijyanye n'amategeko yavuze ko batigeze bajuririra iki cyemezo. Ibyaha Prince Kid akurikiranyweho bishingiye ku ihohoterwa bivuga ko yakoreye abakobwa bitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda yamaze igihe kinini ategura binyuze mu kigo cye Rwanda Inspiration Backup